Swastiastu. Oh, swastiastu. Nggih. Ampure. Adik kok konen apa-apa Pak Ampura? Mun samune liune nyuriake lek adine. Oh gitu. Nggih. Ampure. Cek guluk siapa makalnya? Pak Nyai, nen malu. Beli. Hah? Beli saking napi beli. Ica, Nggih. adi nakonang adan. Adi nakonang asal. Pang tiang nawang. Mayang betawang lakar menain rumah. Adi mah genep kati urus aku. Nelena tak orang. Anak ngengke jadi ulang tahun Bali TV. Adi asal timpale takona. Ya namune nih takonin makejang. Wah gungu deh. Sing yo keco maksud tiang beli. Maksud tiangnya pang tawang, resto Bali ini mulo keco. Li, Hah? adan takona. Oh benar. Nawang nih beli, nyen adan beli ini pang benar tiang makaukan. Woi, bin adan repot aku. Lakar ngenang 10 bulanan. Ucap sing ngasih metakon. Hei, Bakat jagur nas nih. ini ulasnya anak olija deh. Turis. Hah? Turis. Oyong, malu. Ada konyong merunyuh kali. Bos, sakit bos. Woi, Adi bisa ngomong jelema kolong. Anak konyong tawatan SEO. Di Jawa ada sekolah kulo. Manica, ya, oyong. Sakit bos. Adi sajaan nih. Ada. Inca. I'm sorry ya. Yes, I'm sorry. I'm speaking with my dog. Is the dog speaking? Yes, my dog speaking jelema. Adi medok sebagainya. Your dog speaking Lendris? Apa anak itu? Saya ngerti. Mana bisa bahasa Bali ya? Halo. Yes. Ini turis deh. Turis. Woi benar apa gumin dewe ke luang soalnya makejang tamune main sama. Oh gitu. Oh, man, apa gue jadi Bali TV ben mempromosi apa? Mempromosikan budaya Bali. Coba mengkrosotik. Adeng raos. Dengarkan pemirsa aja liu. Mempromosikan. Memkeserokok. Kayak wakil. Mau krosomi. Nah, ngerti. Ikan. makejang ramah. Adik Katut kuluk, katut pemekelnya ramah. Ayo! Aku lo betegol. Tidak nyai rengas. Ada luber. Mencekuk mau. Ini salah kan nare. Bongkak, ayo. Adik galak kulo ke. Kolang tawatan SMA. Ih, gagah. Nyanyi adan kulo ke. Halo. Halo? Halo? Yes. Hello, mister. My dog. My Yes. dog is name. Yes. My dog is name Jaya. Jaya. Wih, ada ayangan adan Wih. kulo. Yes, Jaya. Wih, bisa pasang orang yes. Tamatan SMA. Ini nggak hati nih. Nah. Ah, bang dewe. Itu Icang ngetes dulu Icang dah. Nah. You see Yes. my demonstrasi with my dog. Oh, your dog can do dancing trick? Yeah, my dog is duang. Yes, dog. Masa Yes. bisa ngomong bahasa Inggris nih kayak Nah, adu-adu Kang. Nah, coba. Wah, hey, Jaya. Wih, ngerti. Tamatan SMA. Petawang. Bos yang cakonang sing Ben. Nyedak tamatan ke Wah, SMA. betul, lain tamat saya ambil mau ya hari ini. Sing Jawa boyo nyen. Ban ranking, Wun. Reke kuda. Ranking 37. Kalau lain tamatan. Kulo Icangnya doang tadi. Kan? Demonstrasi. Silakan lihat demonstrasi. Yuk, si. Gendingan bisa giggle. Yes, nengeng. Ajak beritahu bisa jawab. Uy. Ajak membaca bisa. Wih, nyeng aja. Ay, nga. Bertamatan Yes. SMA. Wih, ini lo nggak ngerti ya. Set.
Oyong, kayang turis ini melegenda. Oyong ae. Sing cekori sih nak kuluke mengglenak turis anake ora. Tes ya. Yes, tes, Ah. tes. Mai abu mikir. Demonstrasi mulai. Oke. Ngalih lagi. Konen ada perintah. Wah, Ada bos nendang. menakulo sih tenang. Nak kulo lemon deh. Wis aja. Ingat Cang, ingat. Wis aja. Oh, ayo, mulai. Indah sedi padi gumpa kita iyi serius cucu tak adi bungut ake tenang lengah Nyeh, adi bos deh. Daer kuluke. indah sedi padi gumpa kita iyi serius cucu tak kembali nih metanduk acok tundun bungkluk orang tamatan SMA. Nanti malu. Gendengan itu gendengan khusus untuk kulo. Usus kulo. Gendengan You know, Yes. my maman kulo. wih maman kulo. Menapa ora? Kanan kulo, yes. Oh, this is Menu. Menu? Yes. You know my menu? menu perkulukan. Yes. Yes. Oh ya, turis deh kayak nangis ke Bali. Ngasih ada tamu, main lemah hati. Bos gue nendang. Dan subuh ada bom ben kulo galak-galak sih. Sesuang bumine lengah. Lengah. Awak kulo dan akeh ngelawan. Bener, aman pemimpin jelek, rakyatnya jelek masih. Wes sajaan bertamatan SMA follower. Keken Yes. menu Mai kulo, Your kuluk nawang sastra. wi wayah bahasa Waler. Sangkala dah ngawang-ngawang, kena ya penawang ngawang. Yes, nawang bede-bede. Wih, wah ya. Mai kulo, Yes. can to count, Oh, berhitung. dong cicing beler nih. Ayo, Wait, sajam beler. ayo. Eh, Come here, Yes. no problem. No Oh, problem. mai kulo tamatan SMA. Yes, melang to goal. Yes. Nen Sama-sama ngomong malu. nah, Cengken. Nenek Belanda nih. Oh, Sing nenek mejak leluhur dewe ke. adi majak nemejak Cengken maksud? Aneh nyagangi malu ando deh. Oh, itu masa lampau. Sekarang lain. Lain. Oh yes, no problem. Oh, yes. Yes, silakan mai. No problem. No. Oke. Bisa berhitung? Oh, bisa berhitung? Bisa. 27, 28, 29. Dua-dua. Angkan. So 28, 29, atau tidak 22? Peduli saja dua-dua. Oke tuh. Yes. Hai. No. Ayo. beli. Ayo. Ah, Bin bisa tes sastra. sastra. bisa. Aja. Aja. Atapa? Gembel. Jajo tidak gempel. Menatap yang jajo. Isang usus ngomong nama turis lu. Nah, Gisang cak- kulo aki nih. Kulo. De nyegon nah. Nah, Sontok. eh, Oh, sorry. Hai, ayo. De maman kulo. Ayo. Weh, Ayo. Weh, ini kuluk buang nih. nih orang buang. Lakang hati bojak tulisin. Anak kulo masa bubar. Ayo. Nak ngomong ada tulis sih ngaduk-ngaduk. Ayo. Yes. Maman mai kulo. Yes. De hari Minggu. Oh, setiap hari len-len. Wih nyajang hati turis ini. Ngajang Cengken. Hari Minggu. Oh, keket. Fuyung Hai. Wih, Fuyung Masa hai. kasino tuh. Puyeng hai. Hari Minggu. Hari Minggu Fuyung Hai. Yes.
Haine lang fuyung dah. Wih. Kuluk mama fuyong. Halo. Oh, yes. Men hari Senin. Hari Senin. Yes. Hari Senin beef stick. Wih. Makanan nih kalau dituan. Ke dituan beef stick. Beef nih lang stick deh wah katanya. Bener le boyo-boyo didik. Jadi kau ulang tahun Kuluk balik. ya. Hah? Keken deh. Ini jadi sih iya jadi bang nih programnya tuh. Nah ya benawang budaya Bali coba. Coba. Saya ingin Kalau tahu. mereka ulang tahun Bali TV. You datang ke Bali. Jelas you punya tujuan. Tujuan you apa? Bisa anak apa nih? Bisa saya Yes. tahu? Oh yes. Go come to Bali. Ya. Yes. Is go keliling. Ya. Oh, godoh. Ada. Men go pergi doh jauh. Go godoh. Dap atap kodoh sama aman, tuh nyai. Pergi jauh, tuh atap angga bahasa nake. No dari rumah yes. Yes. Go keliling. Ya. You like Balinese food? Oh, Balinese food. Ya. Oh yes. Jukut ores paling jalan. Ada jukut ores, jukut ares. Tuh be. Jukut ores. Oh iya. Oh teman yes. Bisa buat budaya Bali apa? Oh genak. You bisa Yes. budaya, yes? Yes, wood melincer. Ya. Yes. Boy ane paling demenin. Ya. Sing seni ne Bali ne tuh. Seni Bali. You bisa kawin? Nah, bisa langa-langa. Oh bisa mau Please, kawin. please. Yuk, kuluk ngoyong, ya. Di Belanda ngoyong. Cai You mau kawin? Yes. Saya masanin. Yes, you basenin. Yes. Basenin. Tuh be. Anak bungu turisnya mulai gitu nak pane pane. Ada bisa gitu? Mana ye sing patinar tabir. Sing kekeh bungotne. Pendewe ke tabir deh lala sih lemuh bungu deh. Oh gitu. Nah. Anyasir ratu. Oh iya. Onen mau basanin. Onen sud nak kita tinggalnya gelak-gelak tuh. We ane basenin lenge. Nih. Wes, one more. Yes. Excuse me. Yes, no problem. Anyasir ratu di biarangan. Oh iya. Wawanen, ale apisan. Weh, bungu tawake wis sing kodag. Dah kita basanin langsung. Dalam tulisan lagi. Oh iya. Wenten sang nada ratu dahat mau tamu. Durus pireng. Prasas tering rat musuh ire renate. Kalau tah sampun ni dering jagate maka sami mesah idane. Kayak Win. Apa? Besar hidane kasor. Masa idane tan wenten furun ring angan ide. Jaya pandita ring aji kabeh. Adi bengong. Apa cai Den? Ulikan ide ring daging sekancan sastra ajine. Engke yo Win. Maka sami. Maka sami. Sami. Padana kuluk najak bos nih. Sang dasarata namo tamuli. Sang dasarata pesengan itu dan Nah, itu apa maksudnya? Sapi. Yes. Sang dasarata mungguing pesengan itu dan wenten sio. Nih kuluknya bilu-bilu doang.
Oh. Thank you. Jadi nih kau akan bergendeng. Silakan satu kali. Gendeng ya. Akan bergendeng nih. Heeh. 6 gendeng lah. Gendeng nih ini bungan sandat. Mimi. Dalam rangka ulang tahun Bali TV. Ken. Bungan sandat pancar bungan sandat Bali TV. Maksudnya? Tawang bungan sandat. Ken. Maksudnya? Kini tuh. Bungan sandat. Be, ada kulukin linyar. Ayo, mak kuluk nih sing misi. Bungan sandat tawang. Tawang. Di ngudane, Gadang. di wayahne, Gade. di tohne. Mi. Tuh boyang. Tuh. Adi. Yang nyai bunga ladeng not. Adi coba yang. Cuma Bali TV nih gitu. Maksud tiangnya mudah-mudahan Bali TV dalam Cara bungan rangka sana. ada bungan Coba. sana. Tes. Nutuh bumi apa? Duet. Duet ajak nyen. Aja. Dia aku kuluke. Ya silakan. Nah, Saudara pendengar yang berada di dalam kota, di batas kota maupun di luar kota. ada nyuk nyai. Ya sebelum ada nyanyian harus ada komentar. Pangtalange yang ngegending. Kali ini Penyanyi Sisi akan Ulija nih. menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bungan Sandat. Silakan. Silakan. Marilah kita Untuk saksikan lagu ini. biduan kita malam hari ini dalam rangka menyambut ulang tahun Bali TV yang pertama. Saya akan tampilkan biduan wanita yang di Siam Kopi. Ayo bergendeng, silakan. Oh, di bungan sandat selayu layu 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 layu. Kepok cenah nyen. Tersinggung widi ano nyen dengan gendeng itu. Adik kita. Sing kita. Bang contoh. Grogi ya. Adik grogi. Amone lion penontonnya. Ica ya nih, Ica menewana. Nah. Ya apa lu layu lah. Nah, masih tersinggung. Nah. Wah, Nih. karena Ini, sudah waktu, maka saya undur diri ucapkan selamat kepada Bali. Orang luar saja cinta pada Bali, kenapa Bali kita TV tidak? happy Oleh birthday. karena itu, mari kita